Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Pagsalsalod-sodan ka, Monica. Asino ti kaduwam ko nakmat? Kakuyog ko arimuar ni Yaya Ising, Papa. Asino ti kaduwam iti restaurant ni Mr. Wong? Papa. Di matimbagakat ka. Asaan ko akayat anatagkan ti ulam, Monica? Nga maapayakas ti aramid nita, ha? Kaya't mo ka ti atalaga ti maisagmak? Kaya't mo, ha? Papa. Natanggan ti ulam! Di nagtindanggan! Isuaman ni po dita. Agtalinaid ka laingan diti balay. Saan, Papa? Di nak mabalin nga ipupok. Papa. Kinabil nak. Gaputan natanggan ti ulam. Nasukir kan! Isuarom bang laparik naan kan! Manipod na adanak igibuhat. Itala ang kinabil nak, Papa. Monica, iya. Talaga sa balikan, Papa. Gapo iti inaramid mo. Nakarkaron anapasing kadan ti atak ko. Nga adda ilim-limod mo kanya. Monica! Agsubli ka dito, iha! Monica! Di na ko ni kaskasa. Nakabil ko tanak ko. Apay naramid ko tikas jay. Apay kinabil ko tanak ko. Kinabil nilyo ni Monica, kunang? Ma'am, nakita. Diyos ko. Napalalo ti pungtot ni Sir Leon, ma'am. Kasta unay ti pungtot na kapag ti panakisindarap ni Monica kin ni Mr. Wong. Ising, pangaasim. Andi ngayom ni Monica. Saan na ka basta makapanaw di ti munisipyo? Taado ti as-asi kaswag. Ma'am, yun na. Pangaasim, ising. Di mo baybayan ni Monica. Sigurado ka kadi tinay tayo bakbakam kanya, Maximo? Diyak lakit diyak bidot, boss. Boss, apa ya kasla maragsakan kayo pay? Abay kitin sa nakaglagsak. Ha? No nakita tayo jay Boki panagkoyog ni Monica. Sigurado, mamuan Don Leon na pasamak. Kaya sawon dayta, makapungto tayo jay Don Leon. Boss, No makapungto Don Leon. Kaya sawon dayta, para dael diskalte na. Saan na makapanunot na impag? Kahit nalaklakan ton, maalamid ko kayat ko. Monica, balasang ko. Yaya Ising, amok ang nasakit tinakam mo, balasang ko. Saan ko nga ilibak? Tasipod na danak itinakam. Itala ang anak po utak a kinabilnak ni Papa. Daito yan, di bagbagakan ka, balasang ko. Di bagamaam ka, napasama ka. Ti ammo ni Papa kat agsardengak iti aramidak. Gapo ta kinabilnak. Ngam nagbidtot ti amak. Kanya, at daitan nga aramidak ti amin. Tapno maamuak no anya tagpaiso. Sa anak nga agsardak. Madlawan na litay, kan mariribukan ka mayora. Ada ka di pare ko? Padre, madanaganak. Amang ano anya ti mapasamak iti agamak. Anya ti kayat mo sawan, mayora.
Nakaungot ni Leon. Gapo iti panakisinarak ni Monica ka ni Mr. Wong. Kat sigun ka ni Ising. Kinabil ni Leon ti anak mi. Anya? Dahil ti agpaiso, padre. Amkak nga mga no agrebelde ni Monica. Mayora Chona. Saan ka ngagpanunot iti dakas when no anyaman asana nasayaan? Nasingpetmet ni Monica. Mamatiak nga muna at timbangan ti amin ang mapaspasamak itakan kwa na. Padre, Kasta ti pamatik, Mayora. Kasi tinakunakon. Nasingpet ken nasirib abalasang ni Monica. Iso asaan ka kumangag panunot iti madi, may papan iti napasama kadakwadang nagman. Ni Don Leon umaw-awad. Sigurado, kadalaki di pakainahigan panagsalak ni Monica. Iso awawagan nak. Hello, Don Leon. Mr. Wong, kaya't kong agsarita tayo tinalaban. Madlaw ada kapungtot mo, Don Leon. Anya palikot. Sikat ni Barikot, Mr. Wong. Ha? Apay kasta pagpakam? Urayan na kita. Na umayak itamat lang. Idedapnan, pangilinya. Madlaw makaungat, Don Leon. Umayayon kanya kuntaway. Ininot, mapaspasamak plano. awan mo tilugan ni Leon iti garahe, Ising. Rimwardakin ni Bugay, Ma'am Chuna. Kasta kadi. Ni Monica, at daijay silid na, ma'am. Madlaw na sakit tinakam na, gapo iti napasamak. Das ka na makasaritak ti anak ko. Anding ayot ni Monica. Isingasing kong agkalma kayo laeng. Bayat ti pan nakisarita yung ni Mr. Wong. Iti kastoy napasamak. Uri nga sino. Saan abas na makapagkalma, Pogi? Kaslang amin karkaritan nak ni Mr. Wong. Binaga ko ni tinaminsan. Ngam saan atinggan. Amo. Tsak kayat ti makarkarit. Among dayta, Pogi. Ipalagip ko lang amo. Ado ti tao ni Mr. Wong. Ti daduma. Saan tayo nga mo dayanda? Nga madada dito San Bartolome. Pogi. Kan maysa. Ang mga nagagagara ni Mr. Wong ti mangsurun kada kayo. Idi kasta kat madadael ti diskarteyo. Na kayo na mismo tinangibaga kanya kamo. Nga idi kastoy akita ti negosyo. Utek ti rumba nga pagariyen. Sana rumba nga pailuyo si tanyaman na rikna. Nangruna, iti pungto. Lusa, jakon mas daaw. No na ito redman ni Don Leon a kinabil ni Monica. Apa anak ko ng tikas tanarding? Simon, saan mo nga am-am mo ni Don Leon? Anya? Nalabit nga iti panagkunam. Ket nasingpet akas kini Mayora. Dayjay a Don Leon. Ngamjak lapat siya nakasta. Iti tinorti pa nagsasaong narding. Kasladaan mong apalimad ni Don Leon. Ha? Anya ti mong may papankin ko na. Panagkunam. Ket saan pa'y nga itati panawan? Tap no maamuam ti amin. Simon. Ngam dumteng tulat pati ka nito. Ama amuam no anya atalaga ti kayat ko asawan. Diin kadang ko nga amuan no anya ti ilimlimot ni Papa. Insagana kon ti bagi ka, Mama. Monica, iso ano kinabil nakman itay nagsarita kami? Ninamnama kon dayta. Iha, diyak amuno anya talaga ti kayat mo ang mapasamak. Ngam siyak ti madanagan iti ara-aramidan.
Apay ngamin adi ka agtalag ka ni papam. Agtalaga kan kwa na, mama. Ngam tila ang kayat ko. Kat italag na kumakanyak. No anyaman ti talaga nga aramidan na. Pasigurado dapat makakapo. No apa imay ka, Leon. Mr. Wong, Anya kakalam. kinasarita ka ni tinaminsan. Kinidaw ko ka, nga atay wam ti anak ko. Saan mo nga iraman kadagiti nagbalinan a biktimam? Si Kama, Don Leon. Partner ta business. Panagkunam ka di, pagkalamidak takas anak mo. Mr. Wong, Agtalag ka kanyak, Don Leon. Saan ko mabalin pagkalamidan takas mo ni ka? Gamin, anak mo dahi jay. No sino man napatagkan ka, napatagmatan kanyak. Tandaan am dahi ta, Don Leon. Madlaw ko apektado la unay dahi jay, Don Leon. Gapo alalamidek, Maximo. Boss, Kaya tumlaw sino man mapaspasamak nagbagtan mi, Don Leon. Nang luna dagiti polis. anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Manglilibok ka, Maximo. Agalamid ka ba nagpakakumikuman dagiti polis? Ulay umutang kayo ado biyag. Awan bibiyang ko. Mawat akong ti kayat mo mapasamak, boss. Agtignay ka ngalodan, Maximo. Alamidam lumpay. Naskan matungpal kayat ko mapasamak. Talaga adya akong matubngar pa ni Monica, ising. Ma'am Jonah, desidido at talaga iti kayat nangaramidan. Ma'am, anya nga minti palimad ni Sir Leon, akayat aduktalan ni Monica. Ha, adda ka di pa'y tijak amo may papan iti pamilyayo. Pangaasim, ising. Saan ka kuman agdamag? Kat ipagpakaasik. Ano anyaman ti agdama nga ammom? Agtali na idla kuman ken kaday taabanag. di mo ko na ay nagagura nagmadyo na. Sana rumbang akinabil mo ni Monica. Natangken tolo na. Sukiran na kon. Isuarumbang lang ang makaraman. Barag nagnagan. Kasanun, no ad-ad na nga agatan. Jak itulok day tacho na. Rumbang lang nga punasan na noan yaman tiatap na. Saan asyak ti rumbang nga pagatapan na. Siyak ti ama na. Kat rumbang laeng nga agtalik kanyak. Leon, Kat no kasapulan akabilik tumanen. Aramide. Takas itinakunakon. Jak itulok asukiran nak ni Monica. Sigurado nga wanti makalapad kanya iti aramidak kita. Nakarakaro na mabayagan asumang patitulong iti da ito'y alugar. Nangro na, kat medyo agin na dayo madagiti papalay. Saan basta makaarayat dagiti karuba? Nasirib at talaga ti amo nga injig. Amo na ti raramidan na. Amo na no kasano nga ibawing ti atensyon ti asino man. Tapos saan basta maduktalan ti may papan iti pudpud no. Nga raramidan na. Ang tignayawan. Nasken amay patungpal ko ti kayat ni boss na napasama. Masigurado ko nga iti na ito yung aramidak. Kat agkintayag dagiti lumugar agkapo iti buteng. Di imat ko ang gasolina. Ibukbuk ko iti aglaw-law da ito yung balay. Malas lang dagiti agindag iti da ito yung balay. Pasigurado ang mairaman da iti panakauram to ti pagtangan da. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Dayjay ni Papa, kasarsarita naman ni Mang Bugi. No makaasidagak pa'y kuma iti ayanda. Nalabit amang ngagkunoan niya ti pagsarsaritaan da. Ngam amangan numadlaw dak, no masidagak pa'y. Monica, Ay! Yaya ising. Api na kinalat na. ay napasensya ka no nakigtot ka balasang ko. Anya ayatar aramidam ditoy. Palpaliiwag da papakan Mang Bugi. Ay unay kan aya balasang ko. Di ka kadipay la nadidigra. Gapu iti panangkabil ken kati amaam. Sana ngagsardan ko nakmat. Naskan ama-amuak no anya at talaga tipod no ang paspasak. Kakadwa, kartingan nyo. Tulungan tayo dagiti bombero. Naskan ang masabsabante apoy. Kartingan nyo, kakadwa. Diyos ka. Takilan ti apoy. Talaga alinamot ng tisibubukal abalay. Ngam saan arumbang ang mapukawan kami itinamnama. Barang lumaispal mi pa'y dagiti aging dagiti day tamaur-uram abalay. Anya tararamidam, Chona. Apa di ka makain na? Diyan mo, Leon. Alo si Isanak. Agtibtibayo ak. Kas nadatakas ang mapasamak. Anya? Kabisado kung ti kastoy ariknak. Basta kastoy ti Jarko. Amok nga adda saan anasaya at amapasamak. Anya kumatisaan anasaya at mapasama kay pagbagam. Diyak mo. Nga masigurado. Saan asin sinanday to'y apanagtibayo. Kif, sigun iti impormasyon ang nakalap ko kadag iti lumugar. 7 katao ti agnanaid iti maururam abalay. Anya? May sa pamilya kano ti agnanaid dita. Kit sigurado anay raman da amin ang anaura. Kapo iti napasamak iti balay da. Amo ka din dagiti bombero tinakaigapuan ti uram. Saan pa, Chief? Nasken ang maideklara pa iti fire out. Sakbay ang marugyang ti investigasyon. Sumagmamanumanan nga inosent ti agbyag tinaisagmak. Saan tayo paya pumanaw ditoy? Nasken amamuan tayo. Nuan niya tinakaigapuan ti uram. Anya ti kunam ising? Ay na, ma'am. May sa pamilya ti naisagmak iti rabi ay. Gapu iti napasamak nga uram. Anya? Kasta tinangag ko itay laeng iti damag, ma'am. Diyos ko. Una yun. Kat ti makapakintayog adamag. Naigagara ti napasamak nga uram. Talaga na siglat ka, Maximo. Natongpal mo kaya't ko mapasamag. Simple lang da siya panag, boss. Kan may sa? Sigurado ang maibawing ijay ti atensyon dagiti polis. Sigurado na ita. Nang lurakad sa nga pamilya kaya na ilaman na ulam, kapoy nalamit mo. Sigurado makumikom dagiti polis tumulong investigasyon. May papan napasama ulam. Iso saan dalaki ti makadlaw, may papan mapaspasama kada kami Don Leon. Sa bali ti agparparik na kanyak yaya isin. Anya ti kayat mo asawahin, Monica. Amangan no adda pa kainahigan da papakan Mang Bugi. Iti dayjay nga oram. Anya? Amangan no dayjay ti pagsarsaritaan da iti rabi. Ay nabalasang ko. Kasla imposible mo't ti atap mo. Saan mo't arimwarda papamkan bugi di rabi ay? Oray jak na padagdagan. Ngam amok nga adapay sa bali at tao ni Papa. Malaksid ka ni Mang Bugi. Anya? Mamin ano matlaangan nga awagan ni Bugi, dagiti kakadwana? Tapno ipatong palda ti kayat ni Papa, ama pasama? Amo ka maladingitan kagapoy tinapasamak, Mayora. Talaga, padre. Diyak laing pagarup ang mapasamak ti kasjay. Mayora. Talo ang minor de edad tinairaman ang naisagmak.
Gapo iti kasya na pasamak, padre. Kat day tati paglading itaklaunay. Tidanda ni Jack Maclon. Iso ti pan na kay gagara day dyan napasama, Mayora. Pudno launay day ta, padre. Nakaaling gagat day jay anapasamak dito'y San Bartolome. Ang diretso ta ka Mapit laing pogi. Ipaikid mo tilukan. Isartig mo. Matong pala mo. Abay ta mo. Abay ka di. Kita ti mobil ang nakaparada ti sangwanan ti presinto. Ha? Amo. Kabarbarumat. Dito'y kalaing pogi. Dumagasa kiti presinto. Kampay iti. Kat maparak ag saludsod na ipapanit napasamak nga oram iti rabi. Ngam ikagumaak ngamban, no naggapuan ti kabarbaro ang mobil ang nakaparada iti sangot ti presinto. Ni Mr. Wong tinangito na rin ti kabarbaro ang mobil kunam? Hepe. When, dan yon. Talaga nasingpat ni Mr. Wong. Takinapot noon. Dandani pa yan malpas ti renovation ti simbaan a ginastusan na matlain. Pud na day ta, dan yon. Kansan lang at mobil tin donar na. Amoy mat siguro ti may papan kadag iti bulletproof vest ngayon donar na matlain. Wan, agpaiso day ta. Kaya't na kano ti makatulong. Pili ba ka talaga kin ni Mr. Wong? Talaga mapagnamnamahan na singpat kin managtulong. Ha? Hepe, subyan taman tayo pagsasaritaan tay-tay, may papanit na pasamak nga oram. Awan pa itilid mi, no asino ti responsable, don yon. Nga may sa ti sigurado. Na igagara day jay nga uram. Nasapa ka mat anagawid, mama. Ada ka di parikot? Mama, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka? Apa yan nagsanay ka itinaunag? Malading itanak namin. Gapoy tinapasamak idirabii, iha. Tinapasamak nga oram ti kayat yung asawan? Juan, isumot lagayam anapalalo ti panagtibayo ti barukong ko idirabii. Kayam, adakas di apagta nga mapasamak dito'y San Bartolome. Talaga ang makapaladingit, mama. Kat anya tinapasamak. Amo ka din dagiti pulis no asino tinagaramid iti kasjay? Saan pa iha? Kat day ta ti pagladingitak launay. Nasabat kumot ni Don Leon, Narding. Nagapo iti presinto. Juan, Simon. Nagdamag may papan iti napasamak nga uram. Kasta ka di? Talaga nga na nakaalalinggat day dyan napasamak. Kan dinamag na pa'y no nagtaudan ti kabarbaro ang mobil. Naamo na nga roda na nagtaod ka ni Mr. Wong ti kabarbaro ang mobil. Juan, kat adda nadlaw ko kan kuana. Anya day ta, Narding? Nadlaw ko akas ladaguran ni Don Leon kini Mr. Wong. Anya? Day ta tinadlaw ko, Simon. Kat kayat ko amaamuan no apay. Narding, agan ka lang. Amangan mo't na nagbindot ka. Kat si Kanto tindakas. Ato yung tigatas mo, Ma'am Chona. Agyaman na, ising. Ay, talaga nga apektado ka itinapasamak nga uram ma'am. Malading itanak namin. Nang runak at adadag iti ubing anairaman. Naimbag ko man o aksidente tinapasamak. Tawan ti rumbang ababalawan. Tirigat na. Naigagara ka no dayjay nga uram. Sigun iti investigasyon. Ma'am, Kat ikarkararag ko. Ano asino man ti responsable iti dayjay napasamak. Matiliw ko ma. Tapno agpulo iti inaramid na. Lola buwan kaya man, Don Leon, may papan mo piling tunal ko. Sigurado, at tamanan masautay chay. Ang mga no nakaromanan tingaryat na, boss. Tadi na maaklon nga inot amal alam ti panagtalag dagiti adda dito'y San Bartolome.
Punuutak pagsasalitaan. Sa nagbalin kanyak dayjay, Leon, Maximo. Boss, Sakitulo ka ba kanak dayjay, Leon? Kahit ay mulang panunot mo, Maximo. Sabay lang kumatad na maduktalak iti dayto agong daway. Talaga adyak makaid na. Talaga anadlaw ko akagura ni Don Leon ni Mr. Wong. Iso anas ka na makasaritak ni Don Leon. Paliiwa ka na yung bag. Bayat ti panagsarita. Iti kasta. Maamuak noan niya ti makagapo. Taapay akas jay ti jarna. Nadnadlaw ngadda sa bali akay papananti panagsauna. Apaman anaamuan na ani Mr. Wong. Tinangidonar iti kabarbaro ang mobil. Yaman nadaklaan ti tunggal isawang ko. Nami, jak kayat amakadlaw ni Leon. Amom gaya man ti may papaniti tayo dya mobil. Ngam apay adi ka man la dinakamat kanyak, Chona. Ha? Leon? Rumbeng la ko mga embagam kanyak tayo dya. Tapno amok met tinaramit ko. Diyak mo tin pagarop. Nga ultimo dagiti kakasta abanag katrumbang amaamwang. Rumbeng la nga mamwang. Tapno amok ti. Sino nga tati sa nga ilit alam? Jaklaim pagarup asikat sa nga ilig, Happy Salvador. Sabi lang kumata saan ka makaistorbokan ka, Don Leon. Saan, Happy? Apay kumangay ang makaistorbo ka. Anya nga minti may paay ko kan ka, Happy. At dala ko mas magmamano abanag akayat ko asaludsudan kan ka. Investigaran na kali, Happy Salvador. Ne, saan, Don Leon? Anya kumaga po na nga imbestigaran ka. Awan mo ter aramida madakas, saan ka di? Talaga mo't nyawan. Amam mo na, Happy Salvador. Nabayag ka nagpapaay kas Happy dito San Bartolome. Amam mo na. Awan titakas nga ramid ko. Amok dayta, Don Leon. Kaya't ko la amaamuan. No apay akasla kagura yon ni Mr. Wong. Anya? Siya? Kagurag ni Mr. Wong? Dayta tinadlaw ko, Don Leon. Hepe! Apay anak ko nam tikasta. Di matintayaw ko pa ni Mr. Wong kapo kadagiti mararamida na dito San Bartolome. Apresarek, ti kinasingpat na. Ita, ibagam kid din na kagurag. Don Leon, may saak a pulis. Masirok ko no agsasaw iti pudno ti may saak tao. Wano agpampamarang lang. Happy Salvador. Ita, kayat ko amamuan. Anya ti makagapo. Apay akasla kagurayo ni Mr. Wong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nangag mo man siguro ti imbaga ni Hepe, yaya? Nalawag ti sinaludsod na kan ni Papa. Ngam saan asinungbatan ni Papam ti saludsod ni Hepe. Inyaw awan na ti saritaan da. Yaya. Iso apa nagkuna. Kat awan matirumbang apagdwado may papan iti panagsiningad da Mr. Wong kan Papam. Tsak amo, yaya. Ngamin, natibtib ka ti panagatap amarikrignak. Ngam ti panagtalog ko ita kan ni Papa. Di ka di maamak, Leon. Anya mananday tangay bagbagam si Kachona. Ultimo ni Hepe Salvador kat nakadlawan iti mapaspasamak. Nadlaw na nga dati saan anasaya at ang mapaspasamak iti nagbautan niyo ka ni Mr. Wong. Awan bibiyang ko kin ni Hepe Salvador. Ano niya? Anya ko mati mo tayo Hepe. Kunang tayo. Kat saan arumbang nga iraman ko apag parikutan. Talaga kaya mapinaypay sumarti.
Inarabit ko lang ti rumbang, Simon. May saka pulis. Ket rumbang lang ikak iti importansya dagiti banag anam na makatulong kada kami. Tapno masulbar mi dagiti kaso anasken arisutan mi. Anya lang ti reaksyon ni Don Leon. Ay, nasirip ni Don Leon. Nalaingag pamarang. Saan ko pagpudno? Di na inaklon akagura na ni Mr. Wong. Narding, amangan mo't nagpaiso asaan na akagura. Simon, may saka pulis. Kabisadok no kaano nga agpampamarang, kan no kaano nga agsasaw iti agpaiso ti may sa tao. Narding. Hala. Palabsak da dyan na palayo ko. Ngam saan nga agsigsigurado ni Don Leon. Jak agsardeng. Aging ga adyak makaala iti natibker nga ebidensya. Amang panaknak iti nadlaw ko. Amo, sana narumba nga pakibiyangan nyo pa ay tararamidan ni Mr. Wong. Dagiti idundunar na, di kahit ko asawan. No jak pakibiyangan da kita. Sigurado a panunutan ni Mr. Wong. Asim mo ko akon kenkwana. Amo. Jak kaya ta panunutan ni Mr. Wong ang nalakag gaya masumogo. Amo, no maminsan, kasayatan nga gulimag kayo, tapno sana masirok ti kabusor, no anya ti pampanunutin nyo. Nalipatan nyo ka din dayta, ngayon mo layo iti isip ko. Ugi. Sapay ko tadi nakagura, amo. Ipalpalagip ko lang ti may sana patag nga estratehiya, nga insurum kanya. Pagsakara ka, Maximo. Pagsakara maamin tao tayo. Apay, boss. Ada ka di parikot. Amang ano niya plan-planuan dahil siya, Don Leon. Pagkunan nyo, boss. Naulimag kami ni Taday siya, Don Leon. Nalipatam ka din, Maximo. No naulimag tanom, sikulado naunag. No naulimag tao, nang luna kabusol, amangan wada sa bali, pang-pangkapan na. Anya jay ko namchon. Saan naimbag tiyo may ditoy ni Hepe Salvador? John. Sigurado ang nakarkaron nga agatap ni Monica. Panunutan na lakit di at talaga nga adda ti Madina aramidan. Pagrebengam nga ibaw ing ti isip talagta. Iti kasta. Saan niya agatap iti kompormiladitan? Leon. Iswasi kalatan ti makamukan ko na. Jak kayat niyag panunot iti sampali ni Monica. Katkas iti nakunakon. Pagrebengam nga ibaw ing ti panunot na. Makamupay lang ni P1 Mendez amang idaulo kadag iti kakaduan nga agronta. Tabarang no makasalaw da iti impormasyon. Ang makatulong kada kami amang sulbar iti sabali pa'y akaso. Anas kan arisoten mi. Sigurado... Jak nakit ang bitak. Ni Simon Daytan. Saktan ko tulungan. Simon! Narding, si Kagaya. Papanam. Iti nakapasamakan ti uram. Anya? Tinasayat, aglugantan. Agturungak matlangi jay. Aggintantan. No may papan iti umay ni Hepe dito'y mansyon, kat nagsarita dakin ni Sir Leon. Talaga asaan anasaya at ti epekto day chay kin ni Monica, ma'am. Ising. Diyak kayat ti aglibaken ka, Ma'am Jonah. Ngam limad anangag ni Monica tinagsaritaan da Sir Leon kun Hepe. Daytan ti magbagak. Kat anya ti reaksyon ni Monica? Nakarkaro itan anapasingkadan ti atap na. Nga adda madingar aramiden ni Sir Leon. Anya? Dayta ti agpayso, ma'am. Ket ti pagdanaga, amang ano anya manen ti mapanunot ni Monica nga aramiden. Nakaka
Asin dagiti nairaman iti nauram daytoy abalay narding. Simon, Asino nga tatiawanan puso ang nagaramin iti kasjay. day tapi di mi pailaan mo nga aging gayta. Ngamsang nagsarsardang nagiti kakadwak. Kan uray sak. Tirigat na narding. Awan na pulos ti makuna dagiti kalugaranda. Wana, tasigon ka dagiti karubada. Kat nasingpet ti pamilya na iraman iti uram. Awan na pulos ti kaapa. Wano kaginurada. Narding. Iso amarigatan kami amang sulbar iti kaso. Panagkunan. Posible nga tanga da pa kainaigan dagiti dupang ngagbasak-basak dito sa San Bartolo. Posible dayta. Tadagiti dupang. Talaga kabalan dati agaramid iti nakarimrimon apasana. Sing! Sir, ada ka di paaramid yung kanya. Malagip mo ka di. Noan niya timbagakan ka iti, ha? Sir. Ano niya timbagakan ka, isi? Kukuha, sir. Jay. Anyang aminan day, Jay, sir. Salpag ka. Naglawag di bilin ko ka. Ano sa di naman ti papanan nyo? No asino man ti kasinarak nyo? Kat ipakaamong kanya. Ngam apay adi mo inyawag kanyak akasinarak gayam ni Monica dayjayam, Mr. Wong. Sir, pangaasim ko di na ko makabilang. Pakawanan na no jak inyawag kada kayo. Amok ngamihin nga agpungtot kayo. Ising! Pakawanan na ko sir. Pangaasim, di na ko makabilang. Nagpaligay ka na urim paalamit ko kan ka, Maximo. Iso amok, agpaligay ka matlaing ipaalamit ko ita. Anya dayta, boss? Payat makumikom pailang polis, aging mimbestiga la pasama kulam. Kayat ko, agalamit ka manan sa pali lilipo. Awan ti parikot, boss. Day talaga yan. Tumngag ka na impag ka, Maximo. Hindi kasta. Hamo malalamidam, may papan kayat ko mapasama. Ay namang tuna, impagarup ko no dang ranak ni Sir Leon. Napalalo ti buteng ko itay. Isin, nakabutbutaan, ma'am. Uray laag ngariat ni Sir Leon itay kasarsaritanak. Amok analaos ti pungtot na. Siya kung tagkid daw iti pasensya iti kasya na pasamak. Pasensya amla ko man ti asaw. Ma'am Tuna, Naimbaglaangan tadi ka nagrason. Iso asaanan anadagdagan ti pungtot na. ay talaga nagkidkid dawaklatan iti pamakawan, ma'am. Yak ngamin kaya't nga ad-adda makaungot kanyak ni Sir Leon. Ipagalob ko no din ako nawakan pa, Don Leon. Anya kumaga po, Mr. Wong. Don Leon? Noon niya man tinapasama kitikan labas. Napalabas ang tagajay. Awanan kanya. Sigurado ka kati. Di ka kadek talaga niya, Mr. Wong. No, Jack, talagan ka. Saan ko kumasinong bata nawak mo? Agyamanak no agtalag ka may laing kanya, Mr. Wong. Lumbang lang. Partner ta business. Lumbang lang talag ta maysa. Itikas ta, kanayon swerte business. Tay talang makunak, Don Leon. Delikado. Maingat ti panagronda dagiti polis. Kat maingat matlang ti panagronda dagiti gwardya dito munisipyo. Ang mga nonyakit diti mapasamak. Ngamsan arumbang nga mapayak. Maska na may patungpal ko ti kayat ni boss sa mapasamak. Tano mapayak. Ang mga namaksayan ti panagtalag na kanyak. Mapanak iti dayta banda. Aganadak lang.
Sana rumba nga madlaw dagiti gwardya kan pulis nga gronronda. Nga dagayam dakas apanggap ko. Iti Parts, mabit lang. Timak ni Hepe Salvador. Delikado. Tsak agi pakita iti pagatapan kanyak ti Hepe. Mas ka naman lilaw ko. Ingatom dagiti imam. Kat inayadon ti sumango kanya. Hepe, makalibasan dagiti sursurutak ang makapatap titignay da lalaki. Maksimo? Sa karot, Hepe. Nagturong ija dagiti talo lalaki ang makapatap titignay da. Nasiputak ida nga umar arubayan itay iti restaurant ni Mr. Wong. Anya? At dalakit di sa bali panggap dagi ija, Hepe. Naskan ang masurutan tayo ida. Kasta ka di. Sige, awagak dagiti taok nga gronronda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mr. Wong, ti kasarsaritam iti cellphone. Saan ka niyo? Well, Kunak man no kaguram ni Mr. Wong. Apay nga awagam. Chona, kasosyo kiti negosyo ni Mr. Wong. Apay kumahadya kawagan. Kan mabalin ka di, Chona. Di ka mangirugi iti sarita na si kamot lang ti pagbalatakan na. Leon. Mala, maturog ka kiting. Di bon urayan ang makaraman kapay kanyak. Gapoy ti dayta, apan nakipyang mo. Dagijay na langit di, Hepe. Sigurado ka, Maksimo? Wan, Hepe. Tinasayat, agtalinag ka lang ditoy. Da kami langan ka dagiti kakadwak ti makamo. Ang, Hepe. Maksimo, trabaho mi kas pulis daytoy. Sana rumbang amakibiyang ka. Ulitan, saan ka na sumurot? Da kami langan ti makamo ka dagiti kakadwak. Agtalinag ka lang ditoy. Dajayan ni Hepe. Nasken akartingat at tignay. Nasken amay patungpal ko tinaibilin kanyak. Tanusaan, sigurado ang mapukaw ti panagtalag kanyak ni boss. Monica, apay adi ka payla naturog. Anya pay laeng ter aramidem ditoy. Ay, iyaya ising. Oh, apay balasang ko. Adda ka di pari ko. Diya ka mo, yaya. Agka ka na ti mapampanunod ko. Apay ngamin aya. Kasla ngamin adda dagiti ba nag-asumrag iti isip ko. Adyak mat maawatan no anya. Si kakit dimot. Apay ngamin nga adda ka payla ditoy. No napan ka kumalaturugan. Saan ko maakas tati mapaspasamakan ka ita? Talaga adyak ngamin makatulog, yaya. Takas itinakon-akon. Agka ka na ti mapampanunod ko. Men, agsawar kayo. Masigurado nga dalang iti aglawlaw dagijay alalaki. Yes, sir. Imposible ngamin anak kaadayon dagijay. Nasiputak mat itay adito'y tinagturungan da. Iso asawarin tayo ti aglawlaw. Anya tayo dya agam loong? Di munisipyo, sir! Nagranyag iti day dya apas sa ti munisipyo. Men, kartingan nyo! Agsubli tayo ni dya munisipyo. Tarasin nyo, kakadwa! Diyos ko, at tamananda ka sa mapaspasamak. Nakaranranyag iti day taabanda. At dalakit tinururam. Diyak makaid na nga dalag titoy. Mapanak iti ayang tinaranyag abanda. Naskin amaamak no niya ti mapaspasamak. Kitaag no niya ti maaramidak. Anya ti mapaspas nga pogi. Amo, maururam ti munisipyo. Maniya. Masino daking kapuanan. Sampay nga mo dagiti tao tayo, amo. Anya ti kahit asawan dagiti nagsasaruno apasamag dito San Bartolome. Asino daking kapuanan.
ti aglaw-law ti restaurant. Delikado! Ang mga ano niya ti mapasama. Agridam kayo na yung pagdita. Tumulong akpay ditoy. Sige. Hay! Maximo? Apay nga da ka pala dito? Hepe, di magsakti makagapo. Nuapay nga da kinamat yung lalaki. Sakti nang ibagakada kayo. Ngem apay nga da ka pala dito ay. Kaya't ko amamuan, no nakamagyo na gadya lalaki. Ay, saan? Gaputakala at anakangag kaming iti kanal buong. Aniya? Ay, sayang. Hepe, patsyak nga dapat kakabuha na gadyay. Posible nga isuti aking gapuanan da ito yan napasamak. Anya? Posible dahi taasan ka di, Hepe. At da posibilidad dahi tangay baga. Apa nagsapa ka na karupan? Di ba't kunam nga tatagasan na pasama ka di munisipyo di rabi? Dayta nga ti makagapo, no apay amasapa akarumwar. Naskan nga daak iji munisipyo. Chona, amangan noan niya ti mapasama. Apay nagtalinaid ka pa lang dito balay. Anya? Bayam dagiti puli sa mga ramit iti trabaho da. Saan ang mabalin? Naskan nga daak ijay. Tasyak ti mangidaulo ka dagiti adda iti babaag. Isa pang nga asim tadi naklapdan. Naskan ang mapana ko. Maximo, amangan mo no nagatap kan ka hepe, no kastagayam napasama. Boss, pulido tin sayang katwa plano itirabi. Uray nakita na kijay ni Hepe. Adayo nga atapan na nga dapakay naigak itinapasama kay munisipyo. Sa pakay, dakal talag ko kan ka, Maximo. Patsaga mo malalamidam. Boss, Gam kaya't ko mamuhan. No anyaman mapasama ka. Nang luna, tuwin tilogit na ka, hepe. iti ka naman, boss. Jak to gilimad ka. Kaya't ko pa yan apatayin na. Gantiag balinakit din at traitor kan ka. Kaya't ko kumamot ti rumwar yaya isip. Nga maadamot dita ni Papa. Monica, Sigurado adi nagpalubusan. Dandan di na pa'y kayat arumwar ni Mama diti balay. Saan ka di? gaputad dakat nga ron madi anapasamak iti munisipyo. Yaya. Ay, no apay met nga main nga agsasarunon dagiti saan anasaya at apagteng dito'y San Bartolome. Itay laeng kan labas. Adamanan dagiti nakaam-amas apagteng. May sa pamilya tinairaman iti nauram apagtaengan da. Ita, jay met munisipyo. Mamati ak nga adda makagapon no apay ang mapaspasamak ti kastoy yaya. Kat dayta ti kayat ko amaamuan. Madamakam kamatan mi dagiti lalaki ang makapaatap titig na ida idirabi, Mayora. Naklaat kami lanyan, hindi nakangag kami itigimloong. Hepe, Di mi impagarop at igayaman munisipyo. Naamuan milaangan idi mangrugin ti uram. naimbag ta itila ang entrance ti nauram, hepe. Naimbag ta saanan ang nagkayamkam ti apoy. Alisto na nakaresponde dagiti bumbero. Iso na ideklara adagos ti fire out. Hepe, Ngam ti sana may katitiisip ko. Kat ti may papan kini Maximo. Jay tao ni Mr. Wong. ha? Apay ti tao ni Mr. Wong. Nakitak ni Maximo idirabi. Sakbay ang napasamak ti amin, Mayora. Kunana sursurutan na dagiti lalaki ang makapaatap ti tignayda. Anya? Hepe, namnama ka maaramit ti rumba. Nunaskan ang maimbestigaran ti tao ni Mr. Wong. Namnamaot ang maaramit dayta. Papa, Agda masapol mo, iha. sapay la kumata di kay agungat. Kat palubusan dak kuma. Anya? Sa din ti papanam. Madanaganag para ka ni Mama. Kaya't ko timapan ija munisipyo. Mangrabrabag ka kadi, Monica. Papa,
Amo matnoan niya tinapasamak saan ka di. Ita, ibagam ka niya, akayat mo ti suborot ija ayan ni mamam. Kayat mo ti may sakmak, ha? Sa anak mat siguro ang maisagmak. Tawan mat siguro ti dakas ang... Saan ka arumwan? Agtalinaid ka dito mansyon. Tanatanggid ka dito. Ato imbitasyon kanyak ni Hepe, boss. Maximo, Amo ka may papanlakit di tinapasamak. No apaya kayat ni Hepe ti makisarita kanyak. agtalagakan ka, Maximo. Patsaka mo malalamitem. Sigurado ka pala malilawan dahil jay hepe. Boss, Relax, Maximo, ha? Tikak tanat. awan ti rumpa nga pagtanagak, boss. Kat kalpasan ti panagsarita mi ka ni Hepe. Kidawag nga danto manin isayangkat ko sa bali a plano. Dahil takayat ko kan ka. Nibal si Day. Ha, sige. Sika makamo, Maximo. Kas nakon, nakal palagdalag ko kan ka. Nasabat ko ti tao ni Mr. Wong ti terwar ti presinto, Narding. Lepas mi nagsarita. Ha? Karaman iti investigasyon ti tao ni Mr. Wong. Anya? Narding. Amo ka sana rumbang amakibiyang. Angan mabalin ka di amamuak no apay? Sakbay ngamin na napasamak ti kasjay iti munisipyo. Nakitak ni Maximo. Anya? Nay, anya ter aramidan dahi dya, Maximo. Apay nga dahi ti dahi dya lugar. Day tangarot kad. Iso akayat ko amamuan ti amin. Day tatiga po na, no apay apinayabang. Kat kinasaritak ti makannawan ni Mr. Wong. Naibaglakit din ta saan anapuruan ti munisipyo. Naimbag ta itila ang entrance tinadamage ti apoy. Tano na iraman anauram dagiti agkakapatag a papeles ken dagiti computer ditoy. Sigurado dakkel ko maparikot. Tinasayaat. I-save ko iti USB dagiti importante a files nga da iti computer ko. Narigatan. Ang mga no adantuket ni saan anasayaat ang mapasamak. Kapintasanan nga ada backup files ko. Tapno jak tuket ti agparikot. Jak namin ampo. Ang mga no at... Numero lang ang tumawawag ti agparparang iti cellphone ko. Sungbatak nga ta. Huwan no saan. Sungbatak. Ang mga no napatag ti ibaga ti umawawag. Hello? Baso amin Don Leon nga asawam tinapaspasanak. Ha? Sino ka? Sanin aromba nga mamam. Ngam aging gaasaan amabisto ti palimod ni Don Leon. At ado pa di mapasamak dito'y San Bartolome. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unak tumat ngamin kan ka, Monica. Imposible apalubusan la ka. Kita man, nakaungat pa'y ni Sir Leon. Yaya, Sapay nakabutbutang no makaungat ni Sir. Sa bali ti Jarna. ngamjak palapdan kan ni Papa. Anya ti kayat mo asawan. Aglibasak. Anya. Anya napasamak salitaan nyo, Hepe. Okay, mat boss. Ngampacheck nga dalata panagatap kanyak ni Hepe. Saan may kat dahil ta, Maximo? Iso ko na, kaganat ka.
Hawan kayam. Anya ko nami patungpal mo plano. Naramid kon, boss. Anya kayat mo sawan Maximo. Inawagak ni Mayor Arrogante. Kat binutbutan ko maipapan kan ni Don Leon. Anya? Talaga nasilip ka, Maximo. Hamo malalamidem. Kasta kayat ko tao. Nasilip, nalaing, nasiglat. Kompletos lekados. Kinay-bay-labal palihibog ni Monica, amo. Saan na makaid na? Anya ti kayat mo asawan. Amkek nga mga nagliba sa rumwar. Nasaya at tapalpalihiwan. Talaga ngamin akayat na tirungwar. Kayat na ti mapanita ayan ti inana nga mutsak pinalupusan. Iso madlagaya makasta ti Jarna, amo. Ngamiti ka nito nga ipilit na ti kayat na. Sigurado wag apagbabawian na. Saan asyak ti karkaritan ni Monica? Sa baliak ang makaulan. Anya timbaga timawag ka, Mayora. Padre Simon. Mayora, imay ka dito simbahan. Kat imbaga mamariribukan ka, gaputad day mawagkan ka. Mabali na maamuan? No anya timbaga timawagkan ka? Ipangpangtanak, Padre. Saan la ang asyak? Karaman ti si Bubukal a pamilyak. Mayora, kasayatan siguro aninarding ti kasaritam. Matulungan na kaninarding maipapan iti day tabanag. Padre, saan? Diyak kayat amaamuan ti pamilyak daytoy anapasamak. Iso asikat tinang ibagaan. Tapno masiguradok asaan amaamuan ti asino man. Mayora. Ala, ikarit nga wanti sa bali ang makamo. Ngemnas ken abagaan ti pamilya. Tapno agan nagda. Uwan, Padre. Aramidat dayta. Diyos ko. Pakawanan nak iti panagulbot ko kani Padre Simon. Chief, rumrumwar ka dagiti investigasyon tayo. A posible nga aramid dagiti dupang, dagiti nagsasaruno a krimen dito'y San Bartolome. Piwan Mendez. Ket kasla kumbinsido ak iti dayta, Chief. Tano addan iti impluwensya ti droga dagiti dupang. Awanan ti kabuteng da. Ket aramiden dalatan. No anyaman ti mapanunod da. Nga uray manupay abyak ti ketelen da. Dayta ti makagapo. No apay anasken ama ibus ti dupang dito'y San Bartolome. Chief, saan tayo nga itulok ang manayunan pa'y ti biktimada? No kasapulan nga ano pen tayo amin ida. Aramidan tayo, Piwan Mendez. Sakbay ang makaaramid na pa'y iti nakarkaro a krimen. Amang tag iti alimutan, iti barokong dagiti ubili. Kamusta yung munisipyo, Mama? Monica, iha. Mama, ako rin ka man. Mabit lang. Apay. Anyati mapaspasamakan ka. Apay akas tati langam. Ha? Ne, apay ka di, iha. Bumbumsag ka. Madlaw nga adda ti pakadanagam launay. Anyati mapaspasamakan ka, Mama. Apay akas tati langam. Di nakpagdanagan, iha. Ngam, pangaasim. Agtungpal ka, itikid daw ko kan ka. Anya day taakid daw, Mama. Pangaasim, iha. Liklik ang paylaang ti rumwar. Kasayaatan no agtalinaad ka paylaang dito'y balay. Amom narding. May kaawakan ka. Anya ti kayat mo asawan, Simon. Anya ko mati pa kay kawaam kanyak. Apay akas na ti bagbagal. Ita lang amin na napasamak ti kastoy. Tiyan niya. Mabalin ka di nga idiretsamon.
Saan ka nagpalpalikaw, pay? Apaman adimtang ka dito simbaan. Nagdiretso ka adagosan anapan nagkararag ditaw nag. Italangay naramid mo ti kasta, nating. Ha? Iso ako na kamay kaawa ka nakakita iti jar mo. Apay narding. Anya ting kararag mo. Adda ka din napatag akid daw mo iti Diyos. Sika talaga. Di lamad-madlaw mo. Mabaling ka di, Simon. Sardingan ako, ma. Saan atila ibagbagam ka? Siyak ti magkakabok kadag iti mapaspasama. Kunam. Kasta ti imbaga di imawag kanyak, Leon. Aging ka kano asaan ang maibutaktak ti palimod mo. Agtultuloy kano dagiti nakaamamos ang mapaspasamak dito'y San Bartolome. Ano niya? Ha! Kalokohan! Apay kumaasyak ti papasulan tino asino man ngayon mawagan ka. Leon. Nang butbuting lang day chay. Kat aganad no asino man. Tanong maduktalak ti kinasya asino na. Siyak amis mo, di mang patay kan kwa na! Hadle, himayak tamuak no at dapay kayat mo may nayon, malami dito'y simpaan. Mr. Wong, Imbaga, Injinil, pinto langan kulang ditoy. huwag mo tayong pagkakan ka ti engineer, Mr. Wong. Kas makita na. Pimpinturan dalangan ti intero simbaan. Nalpastor. Abangan no ada kayat mo panayon, Padle, Simon. Ibagamon, tapno maalami dan sakbayag subli sota dagiti talabahatol. No siya, Mr. Wong. Awanan ti makid daw ko pa. Umdasan kanyak tinagapuanan. Kat pagyamanak launay ti kinasingpet mo anang ipatariman iti simbahan ti San Bartolome. Kat sapay la ko ma, tad adu pa'y aparabor ti dumtangkan ka. Tapno maibinglay mo dayta kadag iti agkasapulan. No siyak ti pagsaludsudan, Ma'am Juna. Makunak anadagsen ti paglablabasan nyo. Ising. Ang mga numapalaganan kayo, no bilang taibing layo kanyak no anyaman day tapas pasaran nyo ita, ma'am. Malading itanaklaan gapo kadagiti mapaspasamak ita, Ising. Nadagsen ti barukong. Diyak amo apanunutan no kasano nga andingayak dagiti umili nga agkasapulan ita iti pannaranay. Ma'am Juna. Ngam ikagumaak nga aramidan ti pagrabengak kas inatiili. Kat kidawakan ka adi mo baybayan ni Monica. Ta iti pa nga si Kasok iti pagrabangak. Sigurado ang mabaybay akmat ni Monica. Kat jak kayat nga adadakas ang mapasamak kan kwana. Kas napagnumuan tayo, Hepe. At tuyak manan. Maksimo. Babayan iti panang tungpal ko iti bilin mo akanayon nga umayak ag-report iti presinto. Mapanag-nagakmat siguro kan ngagpaiso ti amin nga imbaga. May papan iti day ti Arabi nga tadaga sa napasamak. Hepe, nang runay ti napasamak ka di munisipyo. Maksimo. Saan nagaputar aramidam ti kastoy? Kat pagarupam anailisikan iti atap ko. Hepe, sana siya ti kabusor. No di na kumalinapdan iti. Nabuta kumadagi di alalaki kat natilim ko kuma. Ang gapota dya kayat nga daatapo masabali. Nagsarde nga kidi na itim kan ka. Dahil ito tiyak paiso. Kat sabay lang kuma tapat siya. Hepe. Yaya? Ha, Monica, si Kagayam. Adda ka di masapul mo balasang ko. Nakita ti panagsarita yu itay ka ni mama. Kat nadlaw ko anapasnak ti panagsarita yu adwa. Ay, di na magkulakan ko na, no apay akas jay ti jarna. Anya ngamin ti parikot ni mama? Apay akas jay ti jarna. Sigun kan ko na, malading itan, gapo kadagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Yaya? Kadyak mat mapabasol ni mama ang balasang ko. Tauray asino mo't siguro. Talaga ang maladingitan gapo kadagiti mapaspasamak. No asino mat ngamin ti awanan puso nga utak dagichay anapasamak, Yaya.
Dahita nga rod. Kat saan tayo ang mababalaw ni mamam no agladingit? Gaputa isuti kang runaan amasaknan. Gaputa isukat nga rod ti inatoy ili tayo. Gusto ti atap yo, boss. Talaga nga atapan ni Hepe nga da pa kayo naigak itinapasamak. Tay takalot kat. Nga mamok, kabalam lusutan na ita, Maksimo. Awan na pulos ti ebidensya da Hepe kontra kanya, boss. Sandag lagit di ama imamag. Iso nga uray kasano ti panagatap na kanya. Nagtalinadlangan nga agat atap ni Hepe. Tawan mo tapulos ti pamanaknak na nga adda pa kayo na iga. Itinapasamak e munisipyo. Rabi manin Bobi. Hanyaman nga tanti mapasama. Amo. Kaslapay kit din maamaka. Anya ti pagamkan nyo, amo. Jak amo Bobi. Ngam kiti. At dadagiti banag ang mapampanunod ko. Nga amkat nga amangan no sakto ti pagbalatakan na. Amo. Nangrunakit madlaw nga adda amo dya imawag kinityoda. Ti pakaburibor. Kat no asino dayjay nga wanan bae. Saanen ang makalisi dagiti dua lalaki ang nasiputak itay pailan sardam. Nasurutak ida aging gadito'y alugar. Posible aday ta abalay ti hideout da. Patsak asaan lang adupang dagiti awanan bain. Masiguradong apusir dabay. Kat dagiti kaskadakwada. Awan ti karbangan dangag biyag dito'y lubong. Manglikawak. Nasken ang makastrakak iti balay da. Saan ko nga itulok ang makalisi dabay? Posible nga nga da pa kayo naigan da kadagiti napasamang akrimen dito sa San Bartolome. Iso anasken ang masingir ko ida. Saan arumbang ang makalisi dagiti awanan bain? Iso anasken ngagbaligak iti da ito apan ang surot ko kadakwada. Jak lakit di itulok ang makaaramid da pa iti sa bali akrimen. Iso anasken agibusak idan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Iso nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, adi ka pala matulog mo. Ay, jak man amo iha. Di nakpaila sinarungkaran ni Rida. Amangan matno adamang burburibor kan ka. Ha? Mabalin mo nga ibag akanyak, mama. Kasayatan no adati pangyip kasam iti no anyaman amang burburibor kan ka. Tapno nalaklak ka amalipatam no anyaman dayta. Awan, timang burburibor kanyak, iha. Sigurado ka, mama? Wan, patyan na kuma. Talaga laang asa anak pay nga agtugla. Masigurado kung adwa-dala ang itinay ito balay. Awanan ti sabali akadwada ditoy. Iso ang masigurado nga awan lakit diti makalapad kanyak iti aramida kita. Amok asaan laang nga isuda ti rumbang nga anupan. Amok anarigat nga anupan dagiti kaskadakwada. Iso asiguraduak nga iti aramidat ita. Mangirnad dagiti padada. Dagitadan. Makumikom da nga agdukdupang. Kalaatak ita. Saan kayo nga tignay tidakas? Agibus itam ti kinadupang yun. Si Kamet?
agpadan anapukaw ti puot dagitoy adupang. Aramida kon ti plano. Tapno mangirnad dagiti kaskadakwada. Agtugle pa kon Bogi. Magamo ka namang bilin ka dagitag banbantay taglaw lang. Wala mo. Siya kung ti makamoy ti dayta. Ipagam ka dakwata, nga agree damdanay bag. Diyak kayat nga dadaka sa mapasama. Nalawag ka di. Reglado, amo. Ala, magamukan Bogi. Orayan niya taramidan ni amo. Saan nga tamay libak nga dapanagamak na? Isonas ken nga alalaya ka na imbag. Tapno dadapay amaala. Di ba nagtalig na? Napintas dagpag na pagnalita plaza, makastingag sana. Makatulong ti kastoy para iti nasalon at... Anya nga tati mapaspasama kay Jay. At damot ar-ari bungbungan da. Kartingak ti umasidag ka dagiti agari bungbong. Nasken ama amwak. Noan niya ti mapaspasama ka. Kakabsat! Anya ti mapaspasamak dito eh. Anya ti ar-ari bungbungan nyo. Father, at bangkay dito. Ha? Diyos ang manangasi. Mangayab kayo iti pulis. Kartingan nyo. Saan arumbeng apag-ari bungbungan nyo latan dagita bangkay? Anya ti kahit mo asawan? Addaman ang dakas ang napasamak dito'y San Bartolome. Anya ti kahit mo asawan, Jonah? Doa bangkay ti saan pa'y nga amamo alang laki tinakita da iti plaza. Anya? Day dati agpaiso, Leon. Iso naskan ama pa nakadagos iti munisipyo. Naskan ama amuak no anya man ang tinapasamak iti rabii. Anya imbaga, Maximo? Boss, ang kakaripuso da iti plaza. Duang amin na bangkay tinaiwalang ijay. Ket sigun iti damag. Biktima ti salvage da ijay. Aniha? Dahil tatiak pa iso, boss. Pinagtignay ko nga rogay talkag at tao tayo. Tapno amun na no asino da ijay anaiwalang nga bangkay. Amangan kit dimat no tao tayo da ijay, boss. Oo, kasaro kumada masalvage tao tayo. Sana kasigurado no tao tayo da ijay, boss. Ang amadan piniling kong agtignay. Madamdama lang. Masigurado nga danton maawat tayo nga impormasyon. Ada ka din mo maipapalit iti pamapatay na pasamak iti rabii, yaya ising? Awan pa'y Monica. Nangagkulaang ti panagsarita da Ma'am Jonah kun Sir Leon. Kasta ka di? Wen, balasang ko. Kaya't ko ama-amuan ti si bubukal na pasamak, yaya ising. Anya, ay por Diyos, pangaasim balasang ko. Di mo ipilit arumwarta. Ang mga noan nyakit din ti aramidin kanyak ni Sir Leon. Yaya ising. Nalaos ti pungtot na kanyak idinaamuan na nagsarak kayo kini Mr. Wong. No di na lang at nalapdan ti pungtot na. Ang mga noan yan tinaramid na kanya. Saan ka ngagdanag, yaya ising? Saan ka apilitan na sumurot kanyak no di mo kayat? Anya? Awan ti rumbang nga pagdanagam. Siyakla ang ti rumwardi ti mansyon. Hepe, diakon magustuhan dagiti mapaspasamak. Ibagam kanya, no apay ang napasamak ti kasjay akita ti krimen. Lading itak na ibaga, Mayora. Diyak masungbatan ti saludsod yo. Anya? Hepe, damagak man kan ka. Kabaalam ka di pa'y nga aramidan ti paggrabangam dito'y San Bartolome. Mayora. Tano saan mo nakabaalan? Kasayaatan siguro, no? Mayora, karaman iti narkolist dagiti biktima.
Ket agpadada nga daan iti record. Gapo iti panaglabsing da iti linteg. Anya? Mabiit man lang, Hepe. Kunam itay nga awan pay lati amuyo maipapan kadagiti biktima. Lading itak na naglibakak, Mayora. Talaga saan ko kumapay lang nga ibaga iti uray asino, ti may papan iti dayto nga impormasyon. Tamkak nga mga numaapektaran ti investigasyon ang may isaysayang ka. Ngamjak kayat apagdua-duaan nyo ti kabalak. Ha? Naala. Pumanaw akon, Hepe. Ngam no adda makalap yung nga impormasyon. Pakaamuan na kumaadagos. Kaya't mo sa Monica, agmay may saka ngayon may nito simbahan. Juan, Padre Simon. Kasta gayan. Padre, nalabit nga mo yung matan tinapasamak diti San Bartolome. Uray makuna nagbasol ng ijay. Panagkunak. Ket saan arumbang akas jay tiwagas ti panakatay na. Padre. Babalawak launay no asino man tiakin aramin iti dayjay. Ket sapay la kuma. Tama kang mag-idadag iti pulis iti kabiitan a panawan. Menel ka talaga, Ising! Sir Leon. Talaga nga awanan ti pakairanutan. Bakbakitan ka! Ngawan apulos ti amom! Ay, Sir Leon. Talaga ajak palubusan ni Monica kat taamok asaan nyo akayat arumwar. Ngam awanan tinaaram. Di magam! Talaga kinti nga awan pakairanutan kay Kaising. Iso amabaling ka di, ha? Pumanaw kay ti sangwana. Tama nga noon niya pa iti maaramit ko kay ka. Sir. Pumanaw kay ti sangwana! User, user, dagiti napapatay, boss. Tao ka di nagitay, Don Leon? Dagiti nakita bangkay? Dakal ti atap ko. Ataw ni Don Leon dagijay, boss. Aha. Tay-tati agpaiso, boss. Iso na lang, tawan ti pamanag amaala dagiti pulis. Iso ngawan mat nga ti may padamag kanyak ti tao tayo. Basta saan ka saldang, Maximo? Ikagumama mo nagpaiso. Matungpal, boss. Siya kung ti makaamoy iti dayta abana. Mabalin ka, Dilyon. Saan ka kumangag pungtot? Anya nga iti basol ko iti kunam nga iruruar ni Monica. Dahil tatirigat kan ka, Jonah. Tatong ka na tayo bagakat ka. May papankin ni Monica. Kasta ka na yung disupat mo. Leon. Awan pa yan ti pakairanutan kan ka. Agpada ka doon lang kinising. Mabalin ka di. Di nak kumamot ikumpara ka ni Ising. Saan kami ngagpada? Agduma kami. Luto nagkagagduma kayo. Panagnagam ngarot. Puisig kita eh. Ay, Diyos ko. Anya ka di manan dahito apadang itibiyang ko. Apay asyak manan ti kaungat ni Leon iti kaawan ita ni Monica. Apay! Dinarding ka dahil ti unang tisimbahan. Nakaparinto mga karkararag. Nakapaspas na ti panagkararag na. Kaslakit din ada nadagsen abasol na. Ngayso ti kid dawan na iti pamakawan iti Diyos. Anyag, nalpasin na nagkararag. Timak di rin. Kat agturungan dito eh. Simon. Darding, nadagsan sakit di ti basol nga ingkid dawan iti pamakawan Agasan, tauray ka lang nagparinto mga nagkararag. Narding, anya tinagbasulam iti Diyos. Simon, panagkunam ka di, kat mapakawanak ti Diyos. Maklunak nga tapay lang itilaksid tinadagsan abasol anaaramid ko. Kaya't mo sa Narding.
Talaga nga da ikid-kid dawam iti pamakawan. Tao aklaan, Simon. Managbaso lakmat. Amom dayta. Narding. Kat sapay la kumata mapakawan nak tinamarsuan. Itinaramit ko. Sapay la kuma. Aguray ka man, Narding. Aguray ka. Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak ti amin. Ibagam kanyak, noon niya ti basol adakda kamatem. At da ka di pa kainaigan dayta, iti bangkay anasarakan ijay plaza. Agsao ka, Narding. Sika ka dityakin aramid iti dayjay apasamak. Ibagam ko makanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Natangken atalaga ti ulom anya Monica. Papa, Imbagak lang arudan kan ka delikado taglawlaw. Iso aron bengag na idkalaan dito unag ti balay. Ngem anya tinaramit mo. Rimuar kalataket ag may sakapay. napanaklay di simbaan, Papa. Anya kumangay ti dakas na. Tanya tinaramit mo di simbaan, ha? Nagsarak kayo kini Mr. Wong ijay simbaan kasta kati. Rimuar matlaang ti agpaiso, Papa. At apam anak isinara ka ni Mr. Wong. Iso analaos ti pungtot mo. Nakaskas daaw, Papa. Nakisosyo ka iti dayjay nga inchik. Nga madamat gayam pa nagduadwam kan kuana. Anya ti kayat mo apagparangan iti kasta nga inaramid mo, Papa. Ay nabalasang ko. Nagturad kamatan ang nagsao iti kasjay kin ni Papa. Awan ti rumbang apagbot nga kiyaya ising. Ngamin, awan mo ti dakas iti kasjay nga inaramid ko. Monica. Ni Papa tinalawag nga adda ti sabaling araramidan na. Iso tinalawag nga adda ti ilimlimot na. Monica, nauyong ni Papam no makaungat. Ang mga noan yakit di ti mapasamakan ka, balasam ko. Di ka di maamak iti anyaman nga aramiden na kan ka no bilang laang. Awan ti dakas nga araramidak ko nakmanan yaya ising. Iso nga awan mat nga rod ti rumbang apagdanaga. Kalaat sa daytoy ayo umay mo dito opisina, Padre Simon. Mayora, sikati natili. Kat agtalakakan ka. Ha? Ne. Anya ti kayat mo asawan, Padre Simon. Panagkunak. Ket ada pa kay naigan ni Hepe iti dua abangkay. Anasarakan iti mismo a plaza ti ili. Anya? Kasi tinakunakon Mayora. Dakkel ti panagtalakakan ka. Sikalaang tinangibagaak iti daytoy. Tamok anasingad kamat ka ni Hepe. Mabitlaan, Padre Simon. Mabitlaan. Diyak maawatan no anya ti kayat mo asawan. Iso ano mabalin? Ilawlawag mo kumaan na imbag no apay akasta ti ibagbagam ita. Ay, da sino man nang patay ka tagi dupang. Anya ti kayat mo asawan. Awan na Polos, tiyan niya man na makalap dagiti tao tayo nga impormasyon. Anya? Ngam karaman ka di kadagiti runner tayo dagiti biktima. Wen, amo. Anya? Ngam saan kayo magdanag? Awanan nyaman na, nga uray pa'y may sa kadagiti talken tayo at tao, ti supplier dagiti biktima. Ngamin, saan da kayo umayat ngam mo? Saan aday ta ti pakasayara, Bugi? Ti pampanunote, katiin inot apan nakapukaw dagiti dupang, ken pusher dito'y San Bartolome.
Ada ka din impormasyon hala, Maximo. Awan ti impormasyon, iti kinasya sino tinagarami diti kasjay, boss. Ngam kinumpirma dagiti tao tayo. Araner da Don Leon dagi adwa. Kasta ka te. Awan, boss. Nulanal day Don Leon. Kaya't sawan day ta. Itol-tuloy lata Don Leon ekosyon at loka. Ulay agpaltnel kami. Boss. Talaga saan mapagtalkan day Don Leon. Idol talaga may papanegosyo. Anya ti kayat mo aramidag, boss. Relax ka lang, Maximo. Laklaki pa. Palpaliwan da ka dagiti polis. Iso saan ka pa agtiknay. Panunotek pa lumbang alamiden tayo. Naimbagmat na nagawid ka. Leon, mabalin ka di. Nabanuga ka nagkapoy di munisipyo. Aging gaita, saan pa'y la makatal na ti isip ko nga pampanunod. Takaano pa'y anapalubusan ka nga grason kanya kiti kastam, ha? Leon. Anya ti kayat mo apagparangan si Kacho na. Kayat mo nga iparupa kanya asika ti mayura dito'y ili, ha? Kayat mo nga ipakat ti kinamayor mo kanya nga asawam, ha? Ne, anya ka ka di, Leon? Saan akas ti kayat ko asawa? Tantanangam titigtignay mo, Chona. Amangan no anya pa'y ti maaramit ko ikaw. Dahil ka di maninti bagam kanyak, Simon. Agingga iti di mo aklunan kanyak ti amin. Saan ka sardengan, Tarding? Namin ano na yung bagakkan ka? Napatag ti biyag. Saan abas tarumbang akatalan? Asino ay tinagkunakan ka nga da kinittel ko abiyag? Di ka makapaglibak kanyak, Narding. Di mo mapaglibakan ti kinapod no. Nga adda pa kainaigang iti dayjaya na pasamak. Mabalin ka di, Simon. No awan tinasayat nga ibagam kanyak iti umay mo ditoy. Pumanaw ka langan. Diyak kayat nga agsubang ta. Narding. Siya kung tiyak pakasikan ka. Pumanaw kan. Sakbay amakalipatak kat tutupan ka. Siyak ti makagapo ko nang, mama. Apay asyak ti makagapo iti anyaman adiyo pag kinaawatan ita ka ni papa. Kagura na, gapo iti irurwar mo nga agmaymaysa. Anya? Day ka ti agpayso, iha. Siyak ti kagura ti amam, tunggal adadi na magustuhan nga aramidam. Iti ababa asarita, siyak ti pabasulan na, nusukiram dagiti kayat na. Mas tawag, Maximo. Apay, boss. Di na kami nagtakulitin dahil Don Leon. Anya ti kayat ti masawan, boss. Sigot ka na yun awag kanyak dahil Don Leon. Bueno saan? Kalat-latan ada ditoy. Ngam di na nalalamidan kasta ita. Amangan no gapo iti dua araner na anapapatay. Posible dahil ta, Maximo. Anya ti aramidan tayo ita, boss. Relax tayo lang. Hulayin tayo no anya sumalunog anwa tayo Don Leon. Saan tayo dala sudos? Tapno awan bidot mahalamit. Kinapudno na, ma'am. Nasda awak nga raw. Tanagturod ni Monica anang sumbat kin ni Sir Leon. Isig, siyak ti madandanagan itay nagsarita da. Tamadlaw ana palalo ti pungtot ni Sir. Ngam di man la nagamak apulos ni Monica. Diyak man amo. Ngam sabali itan ti madlaw ko ka ni Monica. Saan na nakas idi analaka akasarita? Saan apan nakibiyang, ma'am? Ngam panagkunak. Ket husto ni Monica itinadlaw na. Iso adi na kayat asardengan ni Don Leon. Ne, anya ti kayat mo asawan, ising? Amangan mat no talaga nga adda ilimlimad ni Don Leon. Iso akas jay mat ni Monica. Talaga natangkan ti ulbod ni Narding. Uray nadnadlawan ititignay na. Di nalatta kayat nga aklunan nga adda pa kainaigan na iti pan nakapapatay. Tidwa anasarakan abangkay iti plaza.
Agamsan ko asardangan ni Narding. Nasken amamwak, manipon ken ko na noan niya ti advice. Nasken nga agawon amis mo iti bibig na ti kinapod na. Diyak agsardang, aging gadi na aklunan amis mo ti basol na. Mapaya ni Padre Simon, tinapanunot mo apapananta, boss. Nadlaw ko rasinga dayjay Padre Simon kini Hepe. Ang mga nadamamwak babaan dayjay Padre Simon. Ha? Ang mga nagkumpisal dayjay Hepe kini Padre. Nasken mamwak podno Maximo. Boss, Amin pamuspusa na lamitek. Importante, madoktalak podno. Hello, Hepe. Mayora, nakasinga ka di. Saan mo at Hepe? Ngamsapay ko ma, ta good news ti iyawag mo kanya. Kaya't ko lang ipakamungat dan lead me, iti napasamak dito San Bartolome. Oh, nasaya at no kasta, Hepe. Sapay la kumata masulbaryo dagiti napasamak a krimen, tapno awan ti pakasarsaritaan niyo. Si kamat laeng ti makatulong kin ni Ma'am Chona. No kastagaya man ti mapaspasamak, Monica. Yaya Ising. Iso asapay la kumata saanan anatangkan ti ulong. Adala kayat ko aduktalan yaya. Kat aging gaadyak maduktalan dayta. Sa anak ngagsarsardang. Ay, una yan. Kasano laeng no pumarumat ti susik yu asang kapamilya. No talaga nga awan ti madingar aramidan ni Papa. Awan to ti dakas ang mapasamak, Yaya Ising. Dayta ti masigurado. Talaga desidido ni Monica iti kayat na adoptalan. Dayta tinadlaw ko iti panagsarita mi itay lang. Tirigat na. Kasla ni Ma'am Chona ti maipit iti sitwasyon. Ay, kaasimat ni Ma'am Chona. Madlaw nga aburido, gapo kadag iti mapaspasamak. Isu na laeng tawan mat nga... Ay, Sir Leon, apay ka di. Naimbag tagmay may sakaitan. Saan akas itay akasarsaritam ni Monica? Sir, apay ka di. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. Awan. Ngam kayat ko amaamuan. Noan niya tinagsaritaan niyo kini Monica. Amok anapatag tinagsaritaan niyo. Tangamin. Nadlaw ko anapasnag kayo nagsarsarita. Ita. Ibagam kanyak noan niya tinagsaritaan niyo. Ay, kuha, sir. Saan matkit di nga importante unay? Gagangay laeng mat akadagiti agkakambalay ngagsasarita da? Talaga nga awan ti Sir Bimising! Sir. No kasta kamatla ka na yun. Kasayatan siguro no pumanaw ka laingan diti mansyon. Anya, ay ngam sir, kasyan na kuma. Awanan ti sabali apapanak. Di na kumapapanawan. No kayat mo tagtalinaag ditoy. Rombeng laing ngagtungpal kang arod kanyak. Siyak ti rombeng amasurot diti mansyon. Saan kat ani Chona? Nang runa asaan ani Monica? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pakaidayawak ti panang sarungkar mo kanyak diti simbaan, Mr. Wong. Kaya ko mamuan o anya pa'y sabali may tulong ko ken ka, Padre Simon. Aglaplapusanan na natulong ti panang ipasimpam iti simbaan, Mr. Wong. Saan labas ta pinatarimaan mo? Rush pa iti pan nakaramit na.
Diyak amin kaya't maistolbo misa tungkal tumingko. Isulas panang paalamit ko. Dakil na tulong iti simbahan dayta, Mr. Wong. Wan gayam padle. Anamam siguro napasamak salpage dito'y ili. Wen, Mr. Wong. Ket maladingitan na. Madlaw anay gagara ti pan nakapapatay na gidjay. Tadapay pakdaran ay kabil iti bangkay da. Panakuran padle. Asino responsable kas dyan napasamak? Awan ti makunakiti dayta, Mr. Wong. Dagiti lang pulis ti makamo. Noan niya ti rumbang nga mapasama. Ken noan niyan ti banag ti kaso. Kasta ti imbagakan kanilyon. Uwan, Ma'am Chona. Sa dino ngayon ti papanak, no papanawan nakmatan ni Senyor. Di kagdanag, kasaritak nilyon. Amangan no nakarkaro amat aksanak, no maamuan na nagipulong ak ka na kayo. Siyak ti makaam mo, ising. Di ka madanagan. Ma'am Chona, jak maliklikan ti saan nga agdanag. Amok no kasano ama kaunget ni Sir. Amkag nga amangan no anya ti mapasama kanya. No kasuron nagtukit din iti kasto nga inarawid ko. Ising. Mabut-butang ka talaga, Ma'am Chona. Jak amo no anya ti rumbeng nga aramida. Awa na mo ni Padre Simon, Maksimo. Boss, Di na kanuha mo na niya lumbang sawan na. May papa napasamak dito'y San Bartolome. nagtumat ngamin kan ka, boss. Sana basta agsaw ni Padre Simon. Padi tayo dyan, sana ya, boss. Kinupudno na singid da ka ni Hepe Salvador. Nakarkaro saan nga agsaw tayo dyan, padi. Tapno saan ama isagmak, tigayang na. Ano day ko na, Bugi? So magmamano ka dagiti tao ni Mr. Wong. Dada nalimad aganwat na amo. Ano niya? Panag ko na, kat kayat dadok talen. Noon niya talaga tinapasama, kadagiti nasaraka na bangkay. Ano niya? Nalabi ta kayat damamuan, no sino ti responsable di kas dyan napasama. Kaya't posible pagduha-duhan na tayo pa'y kitin. Bugi. Kasta ti atap ko, amo. Dagiti awanan bain. Jak ipalubos, asak pa'y kitin adinanunan da dito iti pagaramidan da iti saan anasaya. Amo. Masapo na mamuan ni Mr. Wong no sa dino ti pagluglugan na. Amo. Nakumprontarom ni Mr. Wong. Amangan mo nakarkaron adumakkel. Diyan yaman na rin musing nga atap na kontra kada tayo. Di kagdanag, Bugi. Jak komprontarin ni Mr. Wong. Agtignayak mat itinalimad. Kaniti wagas anak kay ruwaman. Imaya, takayat ko amaamuan no anyan tibanag ti kaso nga igamyo, Hepe. Ag-follow up kami, Mayora. Di mat kunam nga dan naalayo alin. Pudno, Mayora. Kat day tati i-follow up mi. Kaano nga rod ang masulbaryo dagiti napasamak dito'y ili tayo? Diya kaya timang taditig sakto apetsa, Mayora. Tamo tayo matamin. Asa na basta-basta dagiti agar aramid iti kinadakas. Nang runa dagiti adda dito'y San Bartolome. Anya? Diyak mat inlibak kada kayo nga da sindikato dito'y. Akayat mi aduktalen. Kat panagkunak, organisado day taas sindikato. Amuda ti aramiden da. Kat saan da basta agiwayat iti addang, nga amuda apakay sagmakan da. Nukas ti kunam, Hepe. Alakarod, italag ko kada kayo ti amin. Kat sapay lakuma, tamalawlawagan dagiti krimen a napasamak diti San Bartolome. Kat madusa dagiti responsable iti amin a napasamak.
Aging kakadiita kat madandanagan ka pay laang yaya ising. Saan amaliklikan da ita balasang ko? Nang runakat adan pang takanyak ni Don Leon. Anya ti kayat mo asawan yaya? Kayat ni sir, apumanaw akong dito'y mansyon. Anya? Kasta ti kunana kanyak iti panagsarita me. Saan yaya? Diyak umanugot iti dayta a plano ni Papa. Monica, balasan ko. Nunaskan asukirap ni Papa, iti kasta desisyon na. Aramida. Dagiti kao dyan na nakalap ng impormasyon, Hepe. Saan nga umdas na gito'y? P1 Mendez. Hepe? Kasapulan tinataltalgad pa'y nga ebidensya. Awan ti maimamagtayo, no kastoy laeng. Di ka nagdanag, Hepe. Ituloy milat na tagkalap ti impormasyon. Rumbang lang. Saan tayo ngagsardeng? Aging gangawan tinabilag nga ebidensya, amaala tayo. Aklon, talaga ngayong bagagdayta kinesi. Ngam apay, Papa. Kaputa di na mo atong palen dagiti bilin ko. Papa. No iti panagkunam kat malapdan na, nagbindot ka, Monica. Anya? Siyak ti matong paliti daytoy abalay. Kat noan niya timbagag. Rumbang laeng amatong pal. Kumusta papalamid ko kadagiti tao? Ayos, boss. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Nasayado kasta, Maximo. Tsakaya't baybayanda trabaho da, ha? Sayang bayad ko kadakwada. Di ka danag, boss. Siya kung ti makamo amang monitor kadakwada. Nararamidan da iti husto ti trabaho da wano saan. Pelikod, day takayat ko kang ka, Maximo. Hindi ba lang? Amuyo na napudno ak iti trabaho, boss. Iswa di kayag danag, tas siya kung ti makamo. Saan kami pa yan nakapagsarita ka ni Papa? May papan iti day taabanag, iha. Amoyo akas lakamangan iti pamilya tayo ni Yaya ising, Mama. Iso amas dawag ito no apay akas iti trato kankwanan, Papa. Iha. Saan na nain kalindagan day kay, Mama? Awan ti baso ni Yaya ising. Kat saan nga iso ti rumbang na agikaro? Di kagdanag. Lepas at labit day tararamidak ditoy. Kalpasan na, agawid akon. Asikaswag ti may papan iti day taabanag. Agyaman ak, Mama. No patuluyan ni Papa ti plano na amang papanaw kaniyaya ising. Pumanawak, kat sumuro taklangan kaniyaya. Anya? Simon, no imay ka ditoy, tapno kasarita nakmanen, may papan iti ibagbagam apakay naigak iti pan nakapapatay dagijay adupang. Kasayaatan no pumanaw kalangan. Anyan, Narding. Iti kasta, Jarmo. Nadnadlaw nga da talaga tilimlimad mo. Simon. Aggayem ta, Narding. Ti kayat ko. Agbutang ka kuma, iti Diyos. Simon, among nga da panagbutan ko iti Diyos. Sana rumbang akwistyo na rampay lahan deta. Narding. Iswa pang asim ko man. Sardengan na kung may papan iti day taabanag. Talaga ka di ka makonsensya. Sardengan na kon, kunakmat. Pangasim. Ado tinaskan nga asikaswag. Pumanaw ka. Nagawid ka para lang iti day tabanag? Diyak mabalin ay alang-alang daytoy, Leon. Ti karadkad ti anak ta ti pagsarsaritaan ta ditoy. Para metlang iti karadkad ni Monica, no apay nga aramid ti kastoy. Impang ta ni Monica sumurot kan ni ising no papanawang. Amamom ti anak ta, Leon. Saan na amo ni Monica ti mangramak? Kat patsyag apatuluyan na ti pumanaw no papanawang ni ising. Talaga natangkan ti ulo ni Monica. Diyak kayat amaya dayo ti anak ta, Leon. Iso pang nga asim puma. Saan mon apapanawon ni ising?
Nakasaganan ti kotse, boss. Nasaya at Maximo. Jakayat maladaw papanak. Di kagdanag, boss. Nawaya pa iti oras ta. Pudno. Nga mamangano muna ijay tao kasalitak. Boss. Isumapantan, Maximo. Tapno muna talogal pagsalakan mi. Ay na, Ma'am Jonah. Agyaman ako na ikon ka. Kapamilyada kan, ising. Katdakal titulong mo kada kami. Ma'am, isungar aramidag ti amin, tapno saan napatuloyan nilyon ti plano na. Ay, ng pangaasim ko ma. Di mo baybayan ni Monica. Di ka madanagan, Ma'am Jonah. Aramidag ti amin para kan kuana. Kan karaman kayo matang kin ni Sir Leon. Maximo, nadlaw mo ka din atlaw ko? Nutilugan asumarsaro no kadata tidakdaka natin, boss. Itay pailanad lang ko. Sa bali palpalik na kanya, Maximo. Di kagdanag, boss. Siyak ti mo. Diyak itulok nga dadakas ang mapasama ka na kayo. Matayak pa nga umuna. Sakbay ang mapagaramidan da kayo itidakas. Maximo. Kasayatan siguro no santan nga agtuloy iti papananta, boss. Narigatan. Well, gusto ka, Maximo. Naligatan na may sagmakta. Ibweltak nga rudan tilugan, boss. Saan? Idilitsom lang. Agkamang taayan tao tayo. Ang adayo pa'y tayo, boss. Amang ano niya timapasamag. Ipalpaltak mo langan maneho. Matungpal, boss. Basta siya timakam mo. Kas itinakon-akon. Diyak itulok nga dadakas sa mapasamagan ka, boss. Agtalakakan ka, Maximo. Boss! Palpaltukan datan! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.